Kaldom dan marlitum ini ke morning walk video deh ho si nang litum tang nang bom tak na tong dam pon ini litum cinipin asi yirpo penyembah ini adap kijudami morning walk bala bolok lo lain ke yo mensing ti hai pun ko Hai. ho pu yo koles lo pen men rut lo nang litum dam bom kedam pop lo yo le ente nang lang bom tho adap morning walk ini ke nan ele ide nang tunang dang bom tha chini pin non tang na to ele pun pin ni marle tum ini ke morning walk dam bong yo adap sampik yo gari kompik hum ni na lang non si Gana lah nasi ihum dam lo. hum na hello nan hum bang bom lo yo halai gari bang bom lo sampik ada mal hum ni lo đây hom lo sampik ada perang tadi gari motor kom oh si dam si kijite ju meyo tuar jo ke khetri hawar lagi menurut pe ang parer non tumyo non mange kurang tuar sedami si nili kidu no koles tang paklang kon tumpan nang lang ni thade koles do dong lehen non enta sta pong penil nang paklang po dam bom lo yo dam bom lo der hoi lang ta li de sampai dam matli arlena kom oh garim tor kompek ju la ke de don maritam la ke commerce college lo nili dami ke pen ho college anung pe sidam po lak le nili don ka di he de don maritum nili college nang ler lo college nang paklang brand kin tum phat hong pen sel lan ta har lo lulung le bon ne dap prang mati de college pu pela college to war de dap prang de sampai student venan ko ki mo etnan laman se student wangi samu yo lang me pik none room che dam bom lan tada dukan pu pe pin lang ang ton ta ang mang peng sela dap prang ade yo me odi dam bom pu room che dam pon men ro kai che dam to po sampai war di na pusan te lang me pik me o lang ta thank you prang lo pik mati di dam lang me pik man ke leng lo pik po da bang dam me pik ah bastante lang tadi tu orang lain lo ya menurut orang lain lo Kayo ada po bada. 19 kan po Kenapa ito? napen oh kang hoy lo gari hoy non nane tampik room che leto po non sote gari hoy lo nane dan marle tum non bang ni litum room che lepo ni kayo halay ho cheklo to lang anta kut kala non sote tum room le dapo pini kayo asi ini ya video te alamar jan bang ke lepan se ni link ton koklo ka dom de ho